ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯦꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒ꯭ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯀꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯅꯀꯣ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯒꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌా ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ here my mission is to empower you with tools you need to get success in all kinds of competitive examinations. So if you want to join in this journey, please click on the subscribe button and do not forget to click the bell icon so that my friend do not miss any future updates. Okay, let us begin with this video. Okay, ahanbada akhoi ai kano draksageba ko akhoi Bernard ki 3 dimensions questions natragana akhoi Leonard ki akhoi identity hariba Leonard ki identity equations ase akhoi matamda akhoi both taraga both pinadana ko kwai digi malem sida fajaba equations ni haina akhoi myamna lonarame ko adu hariba equations se asigi details sing ai adom da haiba ngami adubu adugi details tu hena kumna changsin jaroge maramdi aduna haiba details tuna adumbu confuse tawngdaba leite ko maramdi koina haibdi akoina mainly sida focus tawriba koi sigi channel jena hena focus mainly focus tawriba competitive examination sing sidi ko yamna koi tough oiba question sing halkadaba leite ba amadi hanglakadaba questions sing di yamna koi yamna simple oiba koi up to high school level ko akoina class 10 fawbagi manungda ko fawbagi manungda akoigi tamlakhiba mathematics ki maths ki ngakteneba ko aduna akoina sidaisda akoigi calculus natragan differentiation natragan integration na singba question sing akoina mayok nagataw leiteba maram asin maruoina ko simple akoi types of concept sing ko kaltada frame tawraga hanglakadaba ngakta obinena akoina quants kamaina akoigi comprehensive manner da approach tawgadagi habisi matangda video sigi main content oigadini ko ahanbada akoigi aigise silaksaragi ko akoigi ahanbada akoigi calculation less aduga solve more hai ko ai one ji ko silajari ko asije akoigi how you can start your QA ko adi quantitative aptitude ki preparation ne quants preparation ne ko aduna sidajida akoigi ahamba magi objective se asije ne koina nenagadu si ko aduga sidajida koina akoina aham da koina calculation less solve more hais da koi tasena sibu koi haibdi akoigi tasena koi ai samak tu khalle hana ko koi hai akoigi calculation less solve more sibu tasena koina kamaina oithokadagi haise koi nakoina so noigi wakolon da soidna parangani ko aduna akoigi let's take a small analogy ko adudi akoigi nana ugi table ama sa pa me ko aduga nangonda akoigi hammer amadi koi nails ko hai nungthang amaga nangonda yopi ga mung pire ko leire aduga oragadi nana table do semno khana bada nang yopi do akoigi thana khona matam da akoigi matam kyama akoigi unnecessarily time do consume tawani ba aduna what if koi nangonda akoigi electric koi drill ama pi leiragadi adu oragadi matam akoigi matam do changnaroi ko aduga thabak tu sena effort pibagi daka lero aduga nangi problem du so akogi yam fast oina solve tawrni ko adu khang natana thabak tu so akogi effective oina khena yang subangam duneba sineba akogi problem solving kamaina tawani amadi akoina tongan ba perspective to ko yengba daka lei haije aduna calculation less solve more je akoina kamaina try tawani haragadi akogi algorithms ko amadi techniques sizinaraga simplify tawba adu argadi akogi problem sing less calculate tawga more problem solve tawbang ngamgani ko aduga akoigi ani shubda ko speed is the ultimate goal hai ko koi sidai sa hai ko speed is the ultimate goal hai ko speed is the ultimate goal ko lai ko speed is the ultimate goal hai ne ko aduga akoigi speed is the ultimate goal hai ne hai di koigi speed hai se akoigi exam akoigi hai akona thagadabi exams da ko yam dakar leba akoina any akoigi competitive examination ama thagi haragadi koina speed habisna akoigi primary or habdi nati ko primary di akoigi accuracy of the ne ko
accuracy habsinebko aduna speed plus accuracy kamaina oiba yai ko haibdo amuk yeminaseba aduga akoigi yamna soba amana ko akoina yam fast oina approach tawbse haidi yam thuna koina koigi speed to holina ko haidi accuracy yaudana ko asi akoi kwadagi kano asoibni ko aduna koina preparation taw matam da koina focus tawgada usiko magi solution part amadi accuracy part sineba ko aduna haidi kaina matam da koigi magi ngasagi magi answers to nebo ko aduna speed che hoi darkar lei aduwa accuracy yaudragadi yadeba ko aduna akoigi accuracy part sineba aduna nawonda matam period nawonda dugasta sumana akoigi given time you can solve whole paper je sina mo akoigi third oi ko aigi da ko aina semjabni ko sija onda ina ndak crack to ngam gise sigi kano singje aina hana semjab dei ne ko aduga sejta haningi je kaina matam da koina sida kano tara nganda yang thajabdu ne ko haidi akoina akoida koigi matamje koigi kanoje matamje piren khalaje akoigi matamje piranga da koida sorry akoigi whole paper du koina yam line solve tabu ngamgani ba aduga masi akoigi yam primarily important oi ko kudam oina akoigi SBI gi prelims natragana akoigi question papers pire e ko or natragana akoigi staff selection commission of kanogi SSC gi ko akoigi kanogi RBI akoigi se akoigi combine kanogi OBI ko combine higher secondary level gi OBI natragana akoigi graduation kanogi combine graduation level gi OBI ko adugi akoigi prelims ki question paper am pire e benoida piranga da nang akoigi paper du matam da nangwanda akoigi okay angwanda matang khar pirade each questions or problems kudma akoina solve ta ngam gani haibagi nangwanda akoigi willingness to ne ko asina nangi first goal ne aduga next step sina mukoigi speed sine ko speed sina ko speed apps na koigi akoina accuracy yaudna ko speed ngakta satkragadi adu amuk sore ko akoina competitive examinations ama tha matam da ko koigi accuracy je 85 to 90 oidraba adu ergadi akoina haiba particular exam do selection taro lero habje adam asa adam khangin biyo aduga competitive examination khuding ma ko aya mana negative marking lai gani ko 0.25 or akoi minus 1.4 ko 1/4 ko for every akoi kanu ko wrong answer ko aduga asimjun nising biyo ko aham de accuracy aduga anishu bade speed ne ko okay adu de koi speed and accuracy gi matung tarapa steps ko adudi kai gada kam sil ai loin thame ko aduga adudi kai kena matam da akoi gi akoina samna sta akoi gi matung tarak akoi step akoi gi master ko adudi master habisine sida palije ko nana akoi gi accuracy da master orga di ko nana kamaina akoi gi speed se pangni habse nangna sana khangkani badum ko sibne koina akoi strategy ma change haji aduna akoina tawgadam se akoina sam akoi technique seasonalga mini goals ama set ro ko kodam moina nang akoi gi nomada akoi gi nangi kanoma akoi gi samna hanga da akoi gi aham da akoi gi nang se akoi gi teno toni ko problem se ama akoi particular time ama set ro da within the particular time frame du da nang solve to ngam re ngo aduga quite the best of the ko nang na tawada akoina tawi abse aham da akoi 10 problem se 10 minutes ta na attempt to view aduga adu matung tarak pada tare 20 problems to 15 minutes ta mu try to view aduga adongi improvement kam lake adu have to show ko gi self inventory to view have the masi am darka ore rakani ko have the improvement kam lairage natranga ai sorry ji kai no have to adu khando ko dine ko ai kamai khando ko dine har gadi apna self inventory taro ko aduga ko gi last but not the least ka elegance solutions ka sida nangi ko gi solutions to ko na sumli an lower se ko nana tar ko gi nana problem hole problem to nangna magi answer se 247 han khala se 247 chung summe ko so maga se ko na nangi problem do matam nangi kano se amna matam yam change ko adura koina elegant solution sai tara gadi koina atopa pambai koigi atopa method sing lai bra or techniques ka mem lai ko season arage hen matam changoi da ba thidok pudene ba asibune koina habi
सोदना अखोगी लंबी मैम लेगनेबा अदुगा सोल्यूशन दी चमानदेबा ngasai 247 do adum oigedनेबा अदुगा मसिनिको आइना मैथ्स की क्वाइदगी अखोई नुंगाइजे बाहरगदि को अदुना अखोगी मेन ऑब्जेक्टिव ती कइनो मतमदा टू गेट द आंसर इन एज शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल नेबा याम मतम चंगदबिदा को मतम चंगदबिदा कोइना आंसर फंगबदुनेबा कोइना एग्जाम खुदिम दरकार लेजे नंगोंदा कोइगी आंसर दो कोइगी यामना सानो खपे दरकार लाइतेबको होजिति कोइगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम गातनेको अदुगा हौजे सिदा आइना खंगनिंगमुसिको आइना हामदा खंगनिंग यामना खंग मैमदा खंगनिंगिजे concepts तुनेबा कोई about tables को कोई about tables the squares and the cubes को अदो मैमना एंगोंदा memorize तो वाइना यामना कोई आइगी नावे आइना एग्जाम थामदन को मानव सिंगजिना कोई आइगी इवन ओजा कई दगी के मोना याम एंगोंदा रिकमेंड तरो प्रोजेक्ट कई नाम कई याम एंगोंदा यामना रिकमेंड तरो एबको अदुदी कयदा to be frank with you ko I really hate memorization ko adu if possible ko memorize the table up to 35 square ko koi gi kanoje ko koi gi kanoje ai thokchar ke ko koi gi sida table je up to 35 bu phabi yo memorize to yo ko aduga and koi gi koi gi cubes na aduga kanojina sorry squares na ko squares na 30 bu kano khoi memorize to view aduga cubes na akhoi gi 25 bu kan to view ko aduga asije aina ngasai ithoksigir do sidaji to loi lejare ko sidaji lejare sine square gini ko sigai ko sine square gini sine cube gini ko aduga sigi joi kon harake alphabet ki sine mu kano reasoning ni bu ko aduga then dikidi akhoi gi table je kana taranganda sumaina id 15 mu kitang phagi ko adagi pi gi value sing khangjat bi ho ko pi gi value je 3.1141 ne ko or 3.142 in lawe ko siji manam di magi kano je kana toi ko aduga siga chamana na khoi gi ngasagi kano de jo khoi gi kano root ki kano de jo en kan tau gi dana ko sumaina no bu sana ko si tana te si makata myam lai ri ko adugo akhoi gi universal ona khona lawnam je up to 414 kitang ne ko aduga sigi 3 gi ju 1.732 je asi makata myam lai ri ba adugo lawnam badi ki to ge matam da akhoina universal ona lawnam je khoi gi point ki matung da digit ahum kitang lawe ko admaina sigi kano je kan taw gada bani sana khoi gi sit semangan na formula memorize to ya ba kharali taw gada ne ko aduga sidai aduga is there a way to avoid memorization am ne hadi siji I am interesting oi ba kano ne hatare ko hadi I want to this is top oi bini ko yam interesting oi ko aduga hariba koigi answer gi agi answer ko my answer is yes there might be ko like you ko I had memorization ko aduna koina memorize ko tawdana kamana koigi multiply to gani habse asi yemina si ko ai asi kanu ta tang koigi kanu laksa ke ko aina matam jam changaning ta ko adugi ko okay multiply better hane ko sidai da koina hamda koigi one digit ki yengji ko one digit na kana multiply to yengji ko akoina 67 koigi into 4 and lower je ko sije koina kaman to ge ya matam ko hai sida carry to bu khot mem changi dana ko adu mote yamna koigi kitang koigi yam line hot ya ba je kaman hot ya ge matam da koigi 60 plus 7 habiro ko 7 habiro then aduga into 4 thamo aduga di am lai re dana ko 240 tarni plus 28 tarni aduga di se 268 tare ko sumaina ko adagi di amaju yai ko adagi di akoina 25 plus 6 ka harje ko wari im ko 25 plus 6 and harje ko have di then aduga di 20 plus 5 into 6 aduga di 120 tarni ko 120 plus the 6 5 sa 30 ko adu di kya tarni ham tamda adum 150 tare ko sumaina ko sina 1 digit ni ko dagi di 2 digit na multiply ta wogi 2 digit multiply ta wogi hajra ke ko 2 digit na
2 digit na multiply by kui ka thi le ko ai camera pain kan taw ni na by ko so anta wasi ko aduga aham badda koina taw ya base kaina matamda aham yeng si ko kai ke number logi ki adu 53 into 40 ga 2 ko adu dish da koina sa do pa ri se san thamaje 50 plus 50 plus 3 ko 50 plus 3 aduga into 40 plus 2 ado asida koina kana yeng ase ko aham da koina sigi 50 sina sini je kan tawiro ko adu kya tare 2000 tare ko adegi di then adegi di sina mu adegi di mu si sina mu ko 3 sina mu chamana nam 40 da yeng yen biro ko plus adedi 120 lai ko aduga plus adedi mu si 50 sina mu somgi da mu yen biro mu 50 sina mu som no yen biro adedi 100 tare ko aduga si 3 sina mu som no yen biro adedi 3 to 6 ko adedi si kya tare adedi si je akoi gi adedi 2 to 6 tare ko si tare ko ado si je kitang kitang kra matam kha changi ko si mota ai kanam ta hajara ke ko si gi mota shana khot plan phatre ona ai 53 42 have ne ko si swai thambi ro adu aham da 3 ga 2 ga je ase si je multiply to biro adu kya tar game tam da 6 tar re ko aduga ani shubada kai to ga da game ta cross multiplication to biro aduga hani 4 item kitang hajar ke ko 4 2 za sorry 4 3 za top le ko plus 4 3 top le 5 2 za 10 ne ko aduri kya tar ge matam da 22 tare ko 22 je smain thambiyo abdi sigi space ma hangan dini ko aduga then adegi di last kai doge last na mu 5 4 za 20 ko matam changnam ni ko ensum gyan ta na ba tawni ko 2 0 sim pa tham ga tam ni ko sigi kano je khambio ko abdi sigi ma pa space sigi kano da black kano ko gi blank tham ga tam ni ko then aduri kya tar ge ngi ko sida sigi man de ko sigi man de ko sigi 6 na mani ko sigi kano da kanam kan me de ko sida 2 la ni ko aduga sida ju 2 la ni ko aduga sida ju 2 la ka da adudi chamana re ko asagi 2226 ta ko ani chamana re ko amta ko hochage ko abdi ai gi camera nam ta wuni na ai gi je ai makhata da hajar ke ai gi je comment ai channel je monitor mong hajar re ko monetize ta buya channel na te ai only just educational educational purpose kini aduga ai je ai magi mingda kan ta ngan da foundation ma santibula foundation ma haibama aina kan tawjare register tawjare aduga hai bigi kan da aina kan tawjabni ko aduga hoi se ai kan da laksare ko ani so buje kai da laksi 75 kana loina mag yaga ni ko sigi je loina applicable oi ko aduga sumaina number ama sum randomly low bane ko si enga se adudi 85 sa kya no am tam da si han to biyo ko 85 sa 14 ne ko 85 sa 14 ne ko 40 thambi re ko sida adegi di si je khoi kano 54 je 20 le re 87 ja kano le re ko 87 ja 56 le re adudi dum kano ta re ko 76 ta re ko 76 adegi di 74 ja 20 le re 28 sigi kano sigi system thamga da bai tare hai bi sita blank am nei gani ko aduga sita akoi gi sida khoi gi kano khoi gi kem to ga da ne sina sigi san la ga da ne ko aduga sije akoi gi 0 0 0 0 adegi di 6 aduga sita 3600 tara ngane ko adamaina adegi amak tang yeng gi ja hoi amak tang yeng ji ko adegi di amak tang yeng jagi ke adudi 67 adegi di 73 ni yengas adudi yeng ji ko sidamo adudi 73 ja kya na matam da kano ni ko 21 ne adegi di 77 ja 49 ko
क्रॉस मल्टीप्लाई तौदीनेबको 6 3 जा 18 अनि जे प्लस तौरगदी 67 ताइको 67 तारे 67 अदुगा 67 जा क्या ता अदुदी 67 जा 42 लेरे अदुई तारगदी सिजे खोगी 1984 4891 ताइको 4891 जे फुजे 4891 तारेको सुमाइना कोई कनो तौबे को अदुगा if you master this trick you don't need memorization ko sumaina ko na koi gi stage da master tawra di stage da amna ko na hai singa di ko koi na kana to wi da kali te ko hai di ya tare ko na koi gi ka tare koi memorization gi da kali te tare ko aduna aduga tai koi gi da khangbu ya ba je 3 digit kem yeng sira adu 3 digit kem yeng si ko 3 digit ki 4 2 4 2 4 to 5 हाइराजी को 4 to 5 अदुगा सिदा 3 3 4 नम कनो मल्टीप्लाई तोरस को सी कोना मल्टीप्लाई तोरगदी हम सांगनी बको अदुना कमाइना मल्टीप्लाई तो गैप तो यमिना जेबको aham da si je habta manai ko aham bagi di manai ga sida tawgido ado manai ga ne ko habdi koi gi aham bada sida koina kan tawgidna ko aham siga tawgidna ko ad mana siga chamana tawni ko 5 4 ja kyano ado di 5 4 ja 20 le ko 5 4 ja 20 le then the cross on tawro 5 4 ja 20 le sorry 5 3 ja 15 le 4 2 ja 8 le ado ga di kya dare ado ga di 23 dare 20 ga 3 dare sumain thambiro ko aduga mathang da tawgodi je ka kino matam da mathang da khoi gi mathang tawdi je kainam tam 4 jiga 4 jiga ko 4 jiga aduga 5 ga 3 ga ko 4 ga 5 ga 3 ga ko aduga 3 ga 2 ga ne tawdi je ko adudi maina khoi gi sigi amtang hajai ko sigi 5 ka ahum subai step se am tu no lak ko aina sum kan taw 5 ka 3 ga je 15 tare ko 4 ga 16 tare ko 4 ga 16 tare aduga 2 ga 3 ga di kya tare and 2 3 ja 6 ne ba aduga di kya tare am da 15 ga 16 ga di 31 tare 6 ga 37 tare ba ko aduga 37 je sitham biro then mathang dam kai daw ga da ga matam na mathang jina mo imonem bi ko mathang jina koi gi sinem ko asagi songi kano dene ba habdi 4 3 je kyan siga sigan tawro siga taw dine ba fa adudi 4 3 ja 12 le ko 4 3 ja 12 le plus 4 3 12 le 3 aduga sida 6 amaga adudi 18 tare ko habdi 4 3 ja kyano 12 le 3 2 ja 6 adudi 18 tare 18 ja 1 8 si thambiro ko adu last ta 4 3 ja kyano si last ki songi je 4 ga 3 ga tawdi ne ba 4 3 ja 12 ne ba adu si kya ta geng je ko adu di 0 3 2 5 9 lagi di adu di si je 1 ko lagi di sina 4 1 141950 ko 14 tabring am jam yeng biu ko 141950 sumain taranga do mali ko sina 3 digit kine ko ado myam dai kan tar ki ko abdi myam ge sum comment da shan thamira mo comment da shan hor piro ko sigize kai taga ta ge habdo ado to kan taw yune ai di calculator sina da bita tare calculator sina da bita kai tage na kai tage habdo adam ta habiro ne sim ta habiro ko aduga comment thambiro ko habdi without kan taro ko yana sincere oina ko aduga sida khang da ba yadraba khra haram gi ko khang da ba yadraba kitang ai panjaram ge masagi koina kan tam bita koina memorize to matam da koina koi gi square root to koi square root ki kan to matam da akoi gi kano je 2 gi square root se asi je se 2 gi je kya nam tam da square root of 2 je kya nam tam da 1414 ne
Sima memorize to biro ko. Sidi akogi memorize to gadam ni ko. Adagi 3 ko. Adagi 3 gina 1.732 ni ko. Sidi koi pari ngata ni ko. Adagi 4 gina sorry 4 gidi kanu sorry 4 2 square le. Sorry 5 5 eh 5 ko. 5 kina mu kai le re matanda 5 kina 2.236 la 2.236 le ko aduga odd number ngata gini ko into ko 7 gina adagiti 2.645 ko 2.645 ko aduga akogi 9 gidi dum kanu le ko 9 gidi kanu 9 gidi adum 3 le ko adu 10 gi ngasi ko 10 gina 3.162 si gaise phabi gadane ko si gaise phabi gadane si phab jam darkar oi ko aduga amana kai khona amana fraction ko fraction jema sida yamna confuse tawba ai sara sina yamna khangdaba khalai ko adu si kitang hajai ko 1.2 habje asi jiga kai ga mana yamna 0.5 ka mana iba aduga si je khoigi ya percentage tanam kai kai amana game tana 50% ga mana iba sing khangin biu ko adagidi 1.4 ha gana akogi saruk mari thokpagi ama habineba adu gadi kya na matamda 0.25 neba adu gadi magi percentage ti kya na matamda saruk mari thokpagi ama hai tar gadi 25% neba ko adagidi 3/4 ha je ko 3/4 ha je ko 3/4 ha je ko 3/4 ha je kai na matamda si 0.75 habne ko saruk mari thokpagi ahum habne ko adudi magi percentage ti kya lani 75% lani adagidi sida akogi 1.5 ai taragadi kya lakani 1.5 aragadi maji kai kanaga managi ha matamda akogi 5 sida yeng je ko sidum ko 5 sida akogi 5 se 1 di yen dineba adudi first point lani ko 10 tani 2 tani 0 sida mani 0 point adudi 0.2 ga mani 0.2 ga mani ko atai jilo hola chama ni ko ngasa 4 gi haige haige bijo 4 na sida akogi kano 1 di yen matamda kan taw ngana sida sida 0 la ni ko adagidi point la ni adagidi 4 2 za kano lai ko 4 2 za 8 lai ko adagidi 2 la ni ko adagidi sida sida 0 la ni sida sida 5 la ni adagidi 0.25 tare ko dum 20 san tare ko si adu ani samjala haibni ko aduga sigi percentage ti kya no haib matamda akogi 20% ham 0.2 1.5 ki di saruk akogi manga thokpagi ama haibni ba adudi kya tar kani matamda 20% la kani ba ko adagi ti atai khangsin ya ba myam ni ko 3.5 ko 3.5 je kai no matamda 0.6 la ani adam hola ga ji yengo ko tar adum taram gani ko khangjalo sije haib di sije hot lai ragadi nang matam yam changane ko sije kona sije ma jum memorize to daka oi ba dugine mena sije kan ta thowen sip aina erase ta ginate ba habi sije memorize to bama daka lai habne ko adu do sije 60% ga mana ne ko aduga 4.5 kidi kai mana ne adu di 0.8 ka mana ne ai fine ko sije phara ga ngatani ko ina kan to ije sin swem bajai ko ado sida maro ba khara ai palang gas si wan sum dikar lubani ko 1/6 se asidan sida decimal yara ni sida khoi gi 0.167 obini ko sije approximately kya mana ge matamda 16.67% ga manai aduga 1/7 gina kana ga mana ge ta ge matamda 142.8 ko 142.8 ka mana ga ba aduga magi approximately magi percentage tadi kya lakane matamda 14.3 ko lawanga da percentage la ne ba adagi di 1/8 ke mu yengasi si fraction lakani ko aduga si je ko gi 0.125 ko ado si je ko gi si 1/8 che
asum ko yeng bi ko sim tang kan tar nganda sigi kano se yeng bi ko adana akogi masagi akogi akona hot ki mo hot ki ba sigi 1.4 siga mai le na duni ko akogi 4 4 2 8 ne ba adura gadi sije anina si oga duni ba gyan tabi ngamra tabi ga dum habiro ko comment ko 4 ga 8 ka je 1 sije kano ne ba ko ado sigi je aptang yeng bi o si khenam ji ko aduga 1/9 ha je ko sije 3 ga mai le duni ko aduga sije 0.11 tani aduga magi kanona percentage na 11.11 percentage ogani sije ma koigi memorize to bi ho sigi pochima ko sigi pochima phajana memorize to bi ho aduga sije ma kan tar kani ko yam darkar le rakani sije pha ba darkar oi adagidi sije ma koigi pha ba darkar oi ko multiply better jima ko aduga sidai sida koigi atai ko ai asum lak sege adagidi choosing problems ko reading koigi reading and skimming for the ta ka hebje ai yam video sangi dore ina kitang kan tarang anda hajar ge ko habi reading kam koigi kona ha grammar reading comprehension ntrana koigi question pa bje yam thuna pa ba ta tam ga dabne ba ko question pa ma tamde yam thuna pa ga dabne koina aduga question pa ma tamde yam tan pa ba kan si je koigi nunti khuding gi practice to biyo ko habi yam kai koigi pa bje yam thuna pa ga dabne hai tare ko aduna aduga koigi last koigi choosing problems ko last but not least ko choosing problems se koigi prelims to kya important oi the ko adu mains to ko yam critical oi ko aduga nana right problems choose to ga ko choose to ga ne ko aduga natra duna koigi wrong problems choose to ga ko nona matam mangane ba duna akoina hana particular exam ko maybe koigi CHSL ko or CGL or banking gi ko SBI clerk or RBI assistant or IBPS clerk or RBI or adagidi you ko nationalized bank gi OA mem ko clerk lai ko adagidi hai ba kano singi loi thaba ya ba ai mawang video sing loi hajar ko hai ba singi mawang da koigi hangi bu question sing ko kum analyze to ba koigi dakar lai ba khudam moina koigi questions ki pattern ko structure ko adagi magi mark ki pattern ko asi sing se kona khangada ne ba samna hanga da si ai kanam hajar ke ba ko sidai sida koigi sigi CRPF ki ASI steno gi head constable ka haje sidai sida koi mamang gi hangi ba question mem yawe ba ko sije yamna kan tawe ba haibdi sije koigi schedule loi thale ko english ki magi mark ki pattern sing loi thale ko sa aduga likewise swaina ko sigi je swaina ko nai nabi bai tare ko aduga sina SBI clerk ki ne ko aina handak SBI clerk ki aina kan to ri crack to ngam si sije koi 2009 de kina 2023 buki hangi bang atane se ko sina ko gi 2023 da hangi ba ko 2023 gi hangi ba ko gi kan prelims ki ni ko prelims ki hangi bang atane si je ko prelims ki hangi bang atane ko swaina ko gi with answers ne answers yawa ko answers yawa ko sida answers and explanations yawa ko swaina 2009 buki kan to ga lo yawa sida ko ado sida yawa je kan no itang na te ko adi ko gi SBI gi kana shop paper sing je akoi gi board kana ngata ne akoi gi section ahum gi ne ko aduga kanu jai ko jene awareness akoi gi adagi competitive aptitude no yare ko sida aduga ma gi kanu je uchar ki ko sida english ki so yaw gani ko sida sida kan tare ko sida akoi gi ton kanu da hangi be ni ko 23 gi ni ko 23 gi sina mains ki ni ko mains ki je sida akoi gi ahamda sida reasoning and computer aptitude ki hange ko then adagidi yeng si ko adagidi hange adagidi sidana quants lere ko quants ki lere sida ko quants ki lere ko quants ki lere then adagidi quants ki lere adagidi sida amo wat male ko sida koigi general finance awareness ki lere ko chimai lai gani ko aduka ai english ki kala male english ki so yoga dam ni ko ai matam sang gani me adugi aina kanta pha ko so ga male oh shit lai mane ko sile english ki sile ko english ki sile de english ki ju mun yeng sin biyo ko
कोई COVID-19 की दंगता हंगी को अदुना हनक थोखिबा कनो सिंजे अकोई डिप्लोमेटिक की ओइबा दगी नत्रगना फाइनेंशियल की कनो गुंबा सुगुमजदा कोई हेना फोकस तौर हंगी को अदा हंदा हंगपा याबजे कई हंगपा या मतमदा कोई लेदन को कोई डिप्लोमेट कोई जियोपॉलिटिक्स की मतंग हंग पे है अदगी कोई इंडियन की इकोनॉमिक की मतंग हंग पे है अदुम बगी कनो हंग पे है बिदा सुम बगी कनो मोइना सिदा पीरीबा कोई पैसेज नि खंगदे कनो सिंजे सुमाना हंग पे है को सुमाना खरा सियाजरगा अदगी सिना सिलेरेको अदगी कोई SBI की सुमाना कोई सिना शॉर्ट पेपर कोई कना सिना मु कनो निको कोई पाबे या भाई तारे को कोई हंग कदा भाई तारे सिना हंग पमसो हंग्रब सिंदको ओके ngasi ki video se swada tension lage yamna sananga di koi gi ai gi video sina so koi bor pirak pe war pe ai ko aba amko so ning jage ai sigi channel se pacha tan ge na hang banate ai sigi matang da koi nom content ama simjar ki ko ai nom content simjar ke ai gi family background ki tang pan jage ai financially ki tang sound hoi ko koi mung se ai ba jo koi gi manager ni ko aduga ai am ai mazu kanoni ko ado ojani ko kitang hajar rogi sim tan ko ai mungi ne ko aduga financially sound oi ko aduna aina sidagi aina ko sidagi hajari maram je atai ente aina paisa gi tamta thabak sto na te ko do ai athu da ai video se hen improvement when ko ai tools athu da la ga ni ko chen ri ko aduga editing is ko fajan tawna sinjak lage aduga aigi number hajar ngi ko kana gumba khogi super 30 ina ai mangi kana sai gram ne loba khogi koba khoi coaching ama launch tarogani ko tuba ko ai magi ming da ko santibala foundation gi makhada masida interest level sing na dm to biro ko ai number hajar ke 8787791940 amkar ke ko 8787791940 ko aduga ko 6 months ki jule gani ko aduga 6 months ki na अखोगी 3K ओगनी को 3K अखोगी माई 6 months की कनो जे लपा लिसिंग होम ओगनी को अदुगा ओजा होम ना ताकनी को इंग्लिश रीजनिंग अमदी क्वांट्स को अदुगा कोई कनो जे कोई तोंगान मा सेक्शन लेगनी को SSC की तोंगान मा बैंकिंग की तोंगान मा को माई लेगनी अदुगा हाई को ओजा सिंग जे अखोगी वेल एक्सपीरियंस मोगी फील्ड दा वेल मोगी हारिबा मोय पर्टिकुलर फील्ड दा वेल एक्सपीरियंस लेरबा अदुगा मोर देन 10 years एना अखोगी सी फील्ड से थौ तौरा को अदुगा इवन डॉक्टरेट की डिग्री पाइबो ओजा बो योरी को aduna smai harga ngasi gi agi kanoje video jam sangrani aduna losin jarake aduna myamna adum support tobiyu ko aduna kantaranga da myam dagi kind of dialogue jari kan pa emani yai fare